Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 12. Mabalin nga adda, wenno saan nga umanay ti taraon ti trabahador, ngam naimas ti turog na iti agpatnag. Ngam saan a makaturog ti baknang, gapo iti panang pampanunot na iti ado asanikwana. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Oh, balikid ka, balikid. Sanak ngamin na makaturog. Nagtumar ka mo't iti sleeping pills mo. Ay, jakman mo. Jaklat ta makaturog. Tila ngamin pampanunutem. Ado ngamin ti pampanunutek. Saan ang maikat dito'y panunot ko dagiti nagado aparikot? Ala, pilitem ti maturog. Maiparit kan kati agpuyat ko na ti doktor mo. Nanay, aldaw gaya man. Ay ilakay, agriing kan. Nay, awan mo ti asawak dito'y dami. Napananangatan. Bumangon akman. Lakay! Ayan mon! Adak dito kusina. Aglutluto ka? Ay, una. Tamasapa taamangan. Tamapantamanan agtrabaho. Ay, di nakpay rin ni Ingmod. Sana bale Tanasapa ka matlataan agre. Ala, isagana mo ti pamigatan ta. Tamasapa ka mapan agtrabaho ijay dakkel abalay. Naungot jay madam ko ijay. Saan na kano akayat amalada wak asumrag? Agtimplakan iti kapem. Tay pritok pay daytoy si daan ta. Ala nga rod, lakay. Good morning, madam. Adda akon, madam. Apay ngap aprosam day tamuging mo, anakakidam ka, madam. Ay, Nasakit ka di day taulong. sana ka nakaturog iti rabi. Nay, apay nga, madam. Anya ti pampanunutam. Kat nagdakkel to, pay day ti balayaw. Ado pay tilugan yaw. Ada pay negosyo yaw kan ni sir. Anya nga ti problema, madam. Ingka di jay trabahom. Ah, Di nakpakibyangan. Nagatua saom. aywan, madam. Ay, pasensya kan, madam. Agluto ka iti pangaldawan mikin ni sir mo. Wan, madam. Nana! Asino ka? Pasensya ka, Nana. Siyak ni Vilma. Siyak ti paralinis da dito eh. Nakitutakpay. Ay, siyakmat ni Nanam Mileng. Para luto akmat ditoy. Madama ak ngaglinlinis ijay silad da sir kan ma'am. Idinaangot ko tilutlutuin nyo. Katkala at anarik naktibisin ko. Ay, talaga na imas da ito'y lutlutwag Ngam, saan tayo matasida ang dayta? Da sir laang kan ma'am timang sida iti dayta. Nay, di la mabalin aramanan ta ko ma. Ay na, di da kayat nana. Kay kayat da nga ipakan iti aso tinatid dada amakan. Ay, unay matan no kasta. Nabiit kayo pa'y ngamin ditoy. Iso adiyo ammo dagita. Sa dala ipakanday takada tayo no adda buot nan. Ay, nagmadimatan nga ugali daytan. Iso adi kay mangmangan kadagita adda di taref nana. Ay. No diyo kayat nga agsakit ti tiyan nyo. Nabayagan dagita dita. Natawanan dan. Anya! Kapay adi kamot mangan. Ay, awan ganas ko amangan. Manuna bula nakasta ka. Saan ka makaturog iti rabii? Saan ka pa makapangpangan? Urayag tumarak iti pangpaimas iti makan. Jaklat ta makamangan. Naimas met ti luto ti kabarbaro nga inalam para luto. Anya tinagan na. Ayabam, tadamagam no anya tinagan na. Umega man dito ikabsat. Awod, sir. Anya ka diti kasapulan niyo, sir. Damagak lang tinagan mo. Anya tinagan mo?
Miling, sir. Magusto ti lutom. Angam ni madam mo. Awan ganas na amangan. Nay, apay ngay madam, ta saan ka mat makapangan? Kayat ko ta ginana. Ala, sikan ti makaamo dito'y lamisaan, Miling. Itulod ko ni madam mo iti sa ledmi. Wan, sir. Pakanan nyo dagiti aso. Dagito'y saan mi ama ibos. Ipakanyo kadakwada. Wan, madam. Kanan takit di dagiti dada. Apay nga ipakanta ka dagiti aso, kat adamat dog food da. Nungay maamuan da, nana. Saan da maamuan? Anya kat adanag mun aya. Ayan ka di damam kan, sir. Aginanada ka no. Kaslamat ngamin kanayon anabannog ni madam. Saan pa'y makapangpanganon? Kasano ngamin, nana? Problema na tipan naturog na. Saan ang makaturturog? Ay, iso day tanti ko nakat. Apay ngamin aya. Ay nanana, kasta dagiti babaknang. Pampanunutan da ngamin dagiti kinabaknang da. Siya, nagmayat ti turog ko. Gapo iti bannog ko ang nagtrabaho. No sumangputak iti balay may, maturog akong adagos. Agpada tayo, nana. Ay, sige lang. Makanta. Ibusan ta da ito natanda sir kan, ma'am. Amuyo, nana. Nagado tinagibusan iti sleeping pills ijay silad ni ma'am. Agdumtumar iti sleeping pills. Tapno makaturog. Ngam kasla saan matlat na makaturog. Ay, nariga ti saan ang makaturog iti rabi Talagang agsakit ti ulo. Ay, kurang dan sa ngamin iti kararag. Ay, pudno da ita. Saan dan samat ngamin na makimismisa? Kasano mang amin, nana. Kwarta ti Diyos da. Hala, bayam idan. Tinapatag. Naragsak tangag trabaho. Kan mayat ti tuturugan tayo. Milina, agringkan, Milina. Anya ti oras na ya. Alas 7 na iti rabi Nakaluto akaw na. Isu amangantan. Manong nga oras na nakaturog ak? 2 nga oras. Ah, Itay simangpat ka iti alas 5. Inturog mo. Tato naman nabannog ka. Mala, bumangon ka ang tamang rabiitan. hala nga rod lakay. Intamanganan tamabisinak matan. Maya titaray tinegosyo ta. Isu asa na rumbang agpanunot kay ti anyaman. Nagadungamin itan dagiti ka kompetensya ta. Saan dalata maartapan tinegosyo ta. Tanabayagan day jay. Adoon dagiti kliyente ta. Kasta ka di. Isu asan ka unay agpampanunot. Ti panunutam kit di. Jay nabayagan na plan-planuen ta apan nagturta ijay Europe. May sapay day ta pampanunutak. No pumanaw ta. Asino ti agbati dito'y balay? Amumat nga ado ti mabalin a matakaw dito'y. Dagiti alahas ko anagado. Dagiti antik agamit ta. Nangina dagita no ilako da. Kasano ang makapag-enjoy kay ti biyag mo no dagita mo ti pampanunutem? Jak mapagpiaran dagiti katulong. Kasla plan-planwan dati mang patay kanyak. Anya? Oh, si kakit dimet. Apay ngagpanunot ka iti kasta. Agtalag ka iti pada matao. Dagiti katulong mo, takawan da ka. Imposible ang mapasamak da ita. Oh, nurumwarak dito'y balay. Mabutangak, amangan no adamang kidnap kanyak. Wano adamang hold up kanyak. Ay, awantal na ti panunot ko. La 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 la. Ay, Melina. mas tulot-lutwag. Ma'am. Ay, apay madam. Ada ka di pa ipaluto yo kanyak. Agkan kanta ka mo't kabayatan ti panaglutlutom. Uwan madam. Naragsakak nga meheng. Apaya naragsak ka. Naragsakak nga agserserbi ka da kayo kan ni sir. Kan talaga ang nagsumak nga agluto, madam. Dahil to'y tiliwliwak iti biyag kaw.
Uray kalaag sala-sala itay. Ay, amo nga minti agsumba, madam. At dapay oras mo nga agsumba. Ay na, madam. Dagiti apukok tinangisuro kanya nga agsumba. Kaya tiyo ka nga agsumba tayo dito'y balayaw. Anya, sumurot kayo kanya nga agsumba? Ay, won, agsumba tayo man kada madam. Ni madam, maawis mo nga tangang sumba. Ay, won, kaya't nadayjay. Ay, may mayat kit din no agsumba ni mami yun. Barang maksayanti kina seryoso na. Mapagsumbayo kit din day jay. Ay. Alauna ti sumba, ah? Won, sige, agsumba tayo. Sige. Sige, madam, kasta. Kaslag salsala ka, kasta. Ay na, sana nagsamo ta makasurot. Tuladan na kami laeng, ma'am. Lipasan tayo day ta music. Ano ti mapaspasamak dito eh? Agsumsumba kami. Kaya't mo ka diti makisumba. Ha? Ay, mayat, sir. Padasan niyo. Oh my cancer! Agsumba tayo! Nanay. Di nakbuyo din Diyan mo ti agsala. Irugi tayo madan. Tada ni sir, a partner tayo. Ay, kasta unay alingat ko nagsala. Huray siya ka. Hanggang nagmayat gayam tirik na. Nalaing gaya masumala dagiti katulong ta. Anya ti panagkunam. Kanayunin tayon ti agsumba dito'y balay. Si kaman lakay. Ano siya? Kayat ko. Good morning, sir. Nakasaganan ti kapiyaw. Agyaman miling. Ningay, madam. Itimpla ka de, ti kapi na. Nakaturog pa'y laang ni mam mo. Itaman pa'y anaaldawan. Mayat ngamin ti turog na idirabi. Ay, kasta ka de, sir. Nakatulong sa kinkwan at ipanagsumba na. Nasaya no kasta, sir. San pa'y na nagtumar iti sleeping pills na? Iso nga awisan yung tumanan nga agsumba dito'y balay, ha? Won, sir. At to'y sa ganak akanan nyo ka ni sir, ma'am. Saan amangan dito'y balay ni Seryo ita? Ay, no kasta. Agmay-maysa kayo nga ron amangan, madam. Diyak makapangan no agmay saak. Ayapam di kaduam taglalang lang tayo amangan. Kaya't da kami akalangan amangan, madam. Wan, tapno at kaduak. Ay, kababain mo't Ay, maudi kami tulatan amangan, madam. Pangaasim Melina. Ayapam di kaduam tatalo tayo amangan. Diyak maibus da gito'y insaganam amakan. Naragsak gayam timangan no ado tayo. Ayun, ma'am. Sapay na imas da ito inluto ni Nana Melina akanin tayo. Ewan, kasta ngamin ti paglaingak, ti aglutaw. Ay, ado tikinan ko ita. Tanaragsak kayo akalangan namangan. Talaga akasta, madam. Bakit? Agriing ka ang tamangantan. Bakit? Badi tiri kenak lakay. Nay, nabara kang agpaisaw. Jaksa pa ilaang sumrakinton bigat. Tama nga no maakaran ni madam iti sakit ko. Adakan kaday ta, bakit? Mapukpukaw ti may sa aset nga alahas ko. Anya, Saan mo tan asimrak ni Melina ita? kaya't mo asawan, iso tinangala? Kunakon kat. Narigat tagtalak kadagiti katulong. Nakigayumak lakadakwada. Tinakawan na kon. Di kag panunot iti kasta. Di mo, no apay asan asimrek ni Miling. Kat asino kumapay ti sabali anang ala. Apay asan asimrak ita.
madam. Masakit ni Melina. Iswasaan asimrek ita. Anday jay si Laid, madam. Inala na ti may sa aset nga alahas ko. Ha? Ay, saan na maaramid dayta, madam? Idarom ko no di na iruwar dagiti alahas ko. Saan nyo kumamat apabasulan ti asawa ka? Tauray ka ano man. Saan na nga aramid ti agtakaw, madam? Ammo ti Diyos. Saan na atinakaw ti alahas mo? Ay, jak manen nakaturog gapo iti kapapanunot ko kadagiti alahas ko. Dahito ka iti mapukpukaw nga alahas mo ako nam. Ha? Awan! Iso dagita. Nakabiro kam. Ije kabinet mo. Nalipatam lang tinang ikabilam. Tinulbakak kataday jay. Oh, sapay pinabasol ko adagos ni Melina. Ala, ingkakid daw iti dispensar ken kuana. Nasaya at daat at tao. Sa anak manen anak katurog idirabi. Gapo iti kapapanunot ko kadagitang alahas. Ay, uwan lakay. Agkidawak iti pamakawan kin ni Melina. Gapo iti panang pabasol ko kanpuana, iti dinamat inaramin. Agaramid latay tinasaya, tapno awan pagparikutan, ken pakasikuran iti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Tito, Kapitulo 1, versikulo 15. Kadagiti nadalos amin abanag. Ngam kadagiti natulawan, kan awan pamati, awan tinadalos, agsipod tanarugiti isip kan konsensyada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ay, san ka man nga aginwawalis dita? Ay na, nagaduman na bulbulong tinargrag diti paraangan me. Umay kakit de, tadda mapantasiputan. Anya manenday taaya. Mabalin ang madamdama ta ituloy ko pa iti agwales. Ay sus, itan, tapno makitam ida iti akto. Anya ngamin ayaday ta. Ibatim pay laday tawalis mo dita. Tasubliam to inton madamdama. Anya day ta chismes. Ay, sana chismis, pudno day toy. Ni. Addamot nakaparada apuraw alugan dita paraangan daed na. Iso day tati siputan ta. Iso nga aglemeng tapaylaeng dito'y likod tidakkel akayo. Tabuyaan ta ida. Ida, kunam? Ada kadwana? Basta agsipot ka laeng. Ani, lalaki mo't day tabi mabadi tapuraw alugan. Saan ka natagari? Agulimak ka. Nay, ada ka mo't gaya man, Jong. Nagsapa ka. Kababayin mo ta, no orayin nakpay laeng. Nakarubwatak mo't kit din. Angam, umunag ka pa'y tagkape ka. Sige man, Rad. O sige, agtugaw ka. Agyaman na ka. Mabiit lang taitimplaan ka iti kapem. Ay, tsalangan ko, Mare. Ta medyo maditityan ko iti kape. O sige, mabiit lang. O, nakitam. Pinastrek ni Edna ni Jong iti palayta. Kat aging gaita, saan pa'y arimwar? Anya nga iti ar-aramiden da dita adudwa dalaeng. Ay, kat amumun
Anya ngay, namatikan nga dakalukwan nga aramiden dagita adwa. Apay, sigud aya nga agayan ayat da atwa. Wen, iditin ijer da pailaeng. Oo, kita rimardan adwa. Ay, kat papananda ngayon. Ay katsiputan ta idaa. Nay, naglugan damot iti kutsi ni Jong. Mapandaag day. Ay, awan ano kasta. Perdiyan dati pamilyada. Ay talaga naperdin ti pamilya ni Jaum. Naperdimutan ti pamilya ni Edna. Ay, nakabasbasol dan kini Apo Diyos. Ne, napanan tilugan. Sigurado ang mapandaag day. Agkita da dita iti hotel apag check-inan da. Simintadong ti kalsada nga umay dito enyo. Iso asan anarigatan tilugan ko adim manon. Itaka man lang aminin nga umay dito'y lugar mi. Dakkel mo tan tinagbaliwan dahi ti alugar. Nagdadakkelan na ti babalay. Kasi ti balayo. Ison sa ti kadakkelan a balay ditoy. Adu pa'y matad, iti dadakkel a babalay. Manon atawan nila kayo mo iti abroad. Ay, innam atawin nan. Iso ajay balay mi, ti pakakitaan iti adu, arigat kan sakripisyo na iti abroad. Agasan ta dapay farm nyo? Wen Ay, ni, dandanitan iti farm mi. Ay, pasensya am ti dalan nga agturong ditoy. Tapi, takpay laang. Kasanon nga'y, mapitakan day tulugan mo. Sapay hipuraw ti kulor na. Sana balin na. Basta makitak dagiti taragan mo a baboy, mabalin ko agatangan. Ay, ni, nakadanon tan, Jong. Ay, dito yung farm nyo? Wen. Anya nga iti makunam. Naglawan? Nagmayat dito a farm O sige, inta kita ang dagiti taraken ko ababoy. Kalpasan na, ipasyar ka dito'y farm ni kanila kay ko. Mira! Ayan mo, aya! Adaak dito'y kusina nga glutluto. Umay ka dito, uy. Adda kamot lagayam dita nga agpuy-puyot dita dalikan niyo. Nagrigat nga rod ti agluto iti kayaw. Tamasapul pa'y apuyutam. Sayang, di mo nakita da Edna kun Jong. Simang putdan. Kasangsangput da. Narabyan da nagdaytan niya. Ay, sa dino nga ta hotel, tinag-check-inan da aya. Ay katsiyempre jay nginginaon. Tagpadadamot abak nang. Unaan niya, taad da iti abroad ti asawa ni Edna. Kan nalawa ti farm da. Jay mo't asawa ni Jong. Agtrab-trabaho iti Manila. Dakkel kanumula ang ti sweldo na. Ay, ado ti kwartada. Ngamlok-lokon da ti asawa da. Kinunampay. Ala, panawan ka dito yan. Ituloy mo ti agluto. Tainak mo tin agluto. O anya, nakita mo ka di dagiti tarakan na baboy ni Edna? Wen, bakit? Naglulukmag da. Sigurado nga tanga awan sakit dagi jay. Ada veterinarian na mangkit kita kadagiti baboy na. Iso sigurado nga awan sakit da. Kat, nagkinaawatan kayo matlang iti presyo? Nagsarita kamin. Gatangan tangarod amin nun. Taado ti order kanya kita. Adu pa'y atin na duma-duma atarakan da. Talaga aswerte da Edna. Tanadaan da iti farm. Mayat mat tapno inton adapay kasapulan tayo, di ijay tayon ton agumatang. Wen, bakit? Ken may sa nalaka kasarsarita ni Edna. No presyo ti pagsasaritaan. Ay kat, mabalin tayon angarod nga agbalin a business partners no kasta. Junior! Umay ka man ditoy! Apay, mami. Ingka man itaday ito asidaan ka ni Antim Amira? Antik ayamat dayjay. Ante, kunang mutlatan Naglaing agchismis. Virgin na tipada na atao. Apay, inchismis na kan, anak ko? Nakita na lang akadwak dagiti barkadak. Ibaganan asaan kami kanu asumsumrak iti klase me. Amangan mo't nupod no ngamin, asaan kayo asumsumrag iti klase yo? Simrak kami Adda ayalangan ko iti eskwilaan. Uray damagan nyo ti maestrami Bye-bye amlatan ni Antim Amira nga agsaw-sao.
Awan maaramid na iti biyag na. Iso atila ibagbaga na. Nagaduti gumurgura kan kuha na dito lugar tayo. Ikampay laang iti si daanda. Ado nga mitiin lutok. Kat sayang met no madadaal. Alan, anak ko. Ingkakit di itad dahitoy. Auntie Mira, ipapaitid ni Mamik. Nagmayatan. Karnin samad. Un, Auntie, Mabiit lang Tainawak pa'y dahito nang ikargaam. saan ka nun? Kukwayon. Imbaga ni mamem. Un, Auntie, Ay kat nagsaya atin no kasta. Sige nga raw, ibagam kan kwa na ta thank you un, Auntie. Sige, mapanakon. Sige, thank you. Ay sus, awan nga tati sabidong daytoy. Ang mga nuli na ukan namut iti sabidaw, takayat na kun amatay day tanga edna. Tamuna ang nabuking kon iti panakikam kamalala na kinijaw. Ay, ipakan kulangan iti aso. Narigatan. Brownie! Nagtungtong kami ka ni misis ko, mared na. Ket gatangan mi amin, jay tarakan mo ababoy. Ay kat, nasaya at ano kasta, pari Jong? Sumarunon to jay farm mo, jay truck nga o may mangikarga kadag iti baboy, Wen. Sige, kilwun ta nga rod idan. Uy, mare. Aglugan ka. Mapantamanan iti farm yo. Kita man. Rimwar manen da jong kun edna. Nasiputam? Katwan, kundi make up pa'y ani edna. Kat si kaaman mo ti ada papapintasan na. Ay, lukluk wanda dagiti asawa da. Siya kami ti para igam iti kwarta. Iso asyak ti mangbayad kan ka, Mari Edna. Ay, kasta aya. Nilakay ko mo ti para kita iti gatangan mi. Iso matlagayam at dumakdakkel ti negosyo yo. Gapot agtintinulong kayo adwa. May mayat ti agasawa nga agtinulong, Mari. Agkat si Kangay, nilakay mo, kaanumat nga agawid. Awan pa'y matiplano ng agawid. Kayat na pa'y ijay. Wen sana bale. Taadaak mat amang i-manage iti farm mi. Adamano ay atang-tang danang magtrabaho iti farm yo. Adamat limada, Mare. Kasta ka di? Wan gayam, alam mo da ito'y cheque abayad dagiti baboy mo, Mare. Agyamanak, Mare. JR, umay ka man ditaw. Apay, Auntie. Anya ti bagayo. Amamom ka DJ lalaki, akanayon namang dagdagaskin ni mamem nga dalugan na. Adda ayamat. Ne, di mo ammo jay kadidik ni mamem. Da kayo mat. Tilay bagbagayo. Ay sus, bantayam ni mamem. Ang mga no isukat na ni dadim nga trabaho iti abroad. Mami, anya ti aramiden yo. Kwen-kwenta man dagiti gastos ijay farm. Paswelduak pa'y ngamin dagiti trabahador ijay. Ay, Mami, adda imbaga ni Auntie Mira kanyak. Anya dahita? Adda kano kadedate mo alalaki. Anya? Kanayon kayo kano arumwar. Kan imbaga na pay, nga amangan no isukat mo ni daddy, iti sa bale. Naku na dahita? Pudno ka di, Mami. Saan ka amamati iti ibagbagana? Mom Junior, narugit ti panagpampanunot dagiti kakasta at tao. Ay, saan dan samot amakimismisa? Ay, dayta lamang kita, wenno mang birbirok iti kamalitipada da atao ti amuda nga aramidon. Isu nga rod ajak kayat ama kasarita, kan makita dagita atat tao. Baybay amon, anak ko. Sikan ti agpasensya, tasika ti makaawat. Ay, among mata na imbag ni ninong mo, adyong. Un, Mami. Disente dayjay atao. Iso asaan arumbang agpanunot ka iti madi kontra kan kuana. Nakitak mo't anapan nakimisa itay dagiti agiina. Asinaw nga agina. Daed na kan dagiti anak na.
Agin mimisala day ta babae tapno makaluban ti madi nga aramid na. Kasta nga ta. Ay sus, adda lalaki ni Edna. Ay, huston san, Mira. Di mo ibagbaga ti kasta. Ngamin. Nag-apply nila kay ko ijay farm na. Kat inawat na mo't adagos. Kayat mo asawan, agtrab-trabaho nila kay mo ijay farm ni Edna. Wan. So nga ita. Addan igatang may iti bagas may. Isumot lagayam asaan kon amakitkita nga agis istambay nila kay mo di taigi ti kalsada. Kat padasamot nga isirak nila kay mo iti farm ani Edna. Barang awatan na. Ha? Ni Edna? Wan. Kayat na nga ta. Nya pay kit din nasaan. Kano nagado ti inis istoryak a kontraken kuana. Day talaang Sigurado ang nakadanon ken kuana dagiti inis istoryak. Ket dinan kayat nga awaten nila kay ikaw ngagtrabaho ijay farm na. Nagaduman ang titarakan nyo ababoy, amare. Ay, wen pare. Taginulpiyo mat aginatang dagiti taraken ko ababoy. Ken inmalo dagiti trabahador mo dito. Inalak dagiti awan trabaho na alalaki dito'y lugar mi. Tap nga damot panggedanda, pare. Masaya day ta na panunot mo, mare. Ay, nagrigat nga min tibiyag. Kat nakarkaro nga agrigat, no awan trabaho da. Ay, wala. Pudno day ta, mare. Ado ti mangmang ko amadi nga istorya. Ang baybay aklang ida. Tasaan mo tapod no? Anya nga dagiti nga istorya. Amom pare, gapu iti kanayo na panagkuykuyog ta. Ibagbagada mo ten nga adda kanu relasyon ta. Ha? Makapakatawa mo day ta. Wen nga rod. Iso nagrugit ti panunot dagiti dadduma akalugara. San ka bumaba iti level da, mare? Wen ay, agumada nga agpanunot iti madi. Saan mo't asyak ti makabason, no di kat isuda. agiskwilan di burida ko. Addan kwartayaw apag eskwela na. Kadya nga'y trabaho nila kay ko dita farm ni Edna. Ay hunan niya. Regularan di trabaho na dita. Iso ang makapag-enrollan di anak ko iti kolehiyo. Pag-apply kumama dita nila kay ko tabarang awaten da. Tapno maipatarimaan mi kumama di kusina may. Kunakan ka amapan mo kasarita. Mabay na nga road. Kasano asaan ka amabain, tila imbagbagam ngamin maipapan ka dakwada kan ni Joe. Ay, Imbagam nga da relasyon da. awan aya. Awan! Ay, sapay na mati akken ka. Ngam saan gayam apudnaw. Kababain nga rod ano kasta. Si kalaang tinagpampanunot iti made. At addan amabainak nga umasidog. Anya pa'y nga itirupak nga isarang ko kiniid na. Alakat mapankalat ta makisarita ken kuana. Nasingpet mo't ni Edna, iso amaawatan na ka. Dalusan tinarugit a panunot, kan pagtalinaedan tinadalos a konsensya. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yu amin, papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Di kay agsao iti makapasakit. Usarin nyo laeng dagiti balikas, anasaya at kan maiparbeng, tapno matulungan ti siya sinuman akasasauyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan.
kinapudno ken biyag. Darling, dito ipailang balay nga agyan ni tatang. Tapay, naglawa mo't yung balay damanang mo apagyanan na. Tartarimaan da nga rod. Iparenovate da ka no. Iso dito ipailang agnaad. Mano alawas na dito eh. Lawas. Bulan mo ta. Mano abulan. Inom siguro. Sa dinong iti pagyanan na dito balay, kat adapay dito ni Shirley aka anakam. Inaklinisan, di pang iduldulinan tayo ti komporme. Tayo dyan ti pagbali nag-asilid na. Nagaduta yun dito balay. Makam mo ka. Manayunan ti pakanam. Anya ti pa ko ng tatang. Ayaw sumutlakan ka da ito'y asilid? Mayat matan. Adapay ti pagtugawam dita. Asidig iti tawa. No, kaya't mo ti tumanaw ijerwar. Ay, kutsun pa iti pagturugak. Gimatangak Tapno sana nasakit ti likod yo. Ay, wahay na. Kaya't kung dahito asilid ko. Ala, ingkay pa ilang agpangin ijerwar. Linisak na imbag dahito silid. Nalinisan tanda ito'y agbalin aseled ni Lolo, Daddy. Dito'y nakadin na agnanayon ni Lolo. Ay, kaya't na dito Dito yan nga agyan. Adayo adakdakkel, jay pag nanaadan na abalay ti kabsatyo. Kitaan maanusan na dito Sapay kumaat, maanusan na ni Mami. Kas dyan na lang ni Mami, nasao. Jak mo, no maanusan pa ni Manang Shirley ti agyan dito'y. Apay, di na kanon maanusan. Kasano? Ni Mami mo't ngamin, naglaing asumao. Ungat pa'y nga ungat. Umay kayo manganan. Nakaluto akon. Ngamnay, saan asyak ti aginaw numalpas sa mangan? Aglinis kayo dito kusina. Umay kamin, Mami. Di ka din sumanaw bakit? Kababain. Apaya saan? Iparit na kit din agsaok. Agsauak aging kat kay kayat ko. Pananganan, Mami. Saan ka kuman asumanao? Uwan nga rod. Oh, Leia, agkatugawtan ang mangan. Wen, Manang Shirley. Dito'y ka angarod. Nakita na nga na nyo. Inawan nyo. Wen, Mami. Da kaming ti makaam mo. Tatang, dito'y matipagtugawam. Agyaman na akbarok. Anya ti kaya yung ikargak di tapinggan nyo. Karne, wano na teng. Jay natang latan. Taiso ti kabaalak ang alngalan. Siya kun ti aginaw, Manang Shirley. Saan ka di ako nam nga adupay ti aramidam a paperworks mo nga inyawid mo? Ado, nga maaginawak pa'y. Inkakit din aramidan di assignment mo. Leia, bayam ni manang mo Shirley nga ginaw. Panawa mo, di ta kusina. Narigat mo't numangman laong ter aramidan na. Kat makigigyan di ti balay. Mami! Shirley, numalpas ka nga ginaw. Linisam day ti kusina. Imap mo analaing day ti datar. Tane, naparsyakan iti mantika. Wananti. Anya ka di day tayo karkargam di ta ref, Shirley. Nag-grocery ak ngamin, auntie. Kasta ka di. Wananti. Kinumpletok dagiti kasapulan tayo dito'y kusina. Nasaya at no kasta. Ayun gaya man ti. At iti share ko iti kuryente. Ne, thank you kaanakan. Ada inayon ko no mapanak agbayad inton bigat. Nasapa ka man ang nagawid ita. Inyawid ko ngamin dagiti daddo maatrabaho iti opisina. Kasta ka di. Sige nga Rod, saan kan adistorbuan? Sige, auntie. Ay, nakasingsingput ni auntie. Lumang tedak iti kwarta. Kano ag grocery ak. Ngam kalpasan tumanen ti makalawas. Unget tumanen nga unget. Di kay pa'y tumulong mo kagdaros dito balay. Sa aminan, may talang tugtugaw ti aramidin nyo. Hay! Puro kayo Ay, sa dot. una yan. Agong ungat manan ni bakat mo. Baybayan nyo. Kayo akit kita. Itay pa'y nga agong ungat. Sapay jak kaya ti makangag iti ungat. Ay, Bayan mo ta kasarita. no kayat na. Ay, mapanak agwalis. Tapno makatulong akmat. Makawalis kayo kat nakasarukod kayo. Ang mga numatumba kayo. Jak man lang makangkangag iti ungat iti balay ni ading mo.
Hey, iswa kayat ko ti agyan ijay. Manupay ay abulan sakpay amalpas ti balay da. Ay, kayat ko nga ijay ti pagyanak. Agong ungat manan ni maming itay. Kasta ka di, manang? Awan ka no ti tumultulong kan kwa nang aglinis dito'y balay. Kasano? Rumwar tayo mat amin. Siya, mapanak ag eskwela. Uray Sabado, adda sarek ko. Kat si kamot manang, adda mat trabahom. Ag-overtime ka pa'y no kwa. Ay, wan nga ron. Talagang awan oras kung aglinis dito'y balay yung. Talaga nga minakastay ni mami. Naglaing asumao. Maumak matan iti kastay nga ugali na. Agbiro kaksan iti boarding house ko. Kayat mo nga boarding? Una, kasano, inaldaw matlaangan amakang kangagak iti ungot ni mamin. No ag-boarding ka, itugot nak nga rod, manang Shirley. Anya, panawam dagiti dadakkel mo. Diyak nga rod makapag-concentrate nga ag-review. No ungat nga ungat ni mami. Madistrakan. Anya kamutan Arturo. Orno sumot at mga alatibadom dita kabinet. Diyak matlaangan makikita na urnos dayta. Tunggal mga alaka, nakagulgulo dayta yan na. Sana kakatulong dito yan ya. Rabiin, ungat ka pa lang nga ungat. Rumbang lang, tap na amom tirigat ko. Ita ijay kusina, kabayatan ti pandangan. Nagungat ka. Tito'y silid. Rumbang ko mga ginanata. Ngam ungat ka nga ungat. Wan ata makaumakan. Kasano ka makaturog no kasta? Ay, awan bibiyang kukan ka. Ay, umanungat ka kat mangmangag ni tatang. Ah, katapay ko ma. Gaputada dito'y balay day tatatang mo sa anak ko na mabaling nga agungat. Awan pa'y ti aldaw anang ngag ko asaan ka nagungat. Itad kumot amin asweldo kan ka. San tayo mo't nga kurkurang iti makan. Apay akasta ka? Gapo tasadot, dagiti ka balay ta. Tultulungan da ka mat. Mabati ka dito'y balay. Sikati aglinis. Sikati agluto. Natural lang day ta. Tawan kat nga rod trabahom. Apay, anyat pa kasi kuram itibiyag mo. Sabay ko matawan ni auntie dito'y balay ang sangpatak. Sabay ko matarimwar. Si Mangpot kan, Shirley. Ay, oo, auntie. Amom ka di akalinlinis ko laan. Ha? Kita am day ta datar. Naglinis, tanagmapak anasayaan. Ita, imunag ka anak sapatos. Pasensyan, auntie. Imbag kumamat, no tumultulong kang agdalos. Punasak dyan nagbadakak, auntie. Agbain kayo mata. Makigigyan kayo lang arudan, kasta kay ti aramidyo. Sorry, auntie. Ha, bayamon, siya kun timang punas. Siya kon timang punas dita na badekam. Takasta mo ti akam ko dito abalay. Katulong nyo laeng. Manang Shirley, apay nga agim impake ka matan. Pumanaw akong dito'y balayo. Nauma akong iti kanayo na panag-ungungat ni mami. Apay, nagsao-sao ka di manin ni mami? Ay na, permi mababainak mo. Leia, umay ka man dito kusina. Ay ayaban na ka ni mami. Ingkan, taamangan noong tan na kan tumanan. Sige, manang. Ayan na, day tanalaing akasinsin mo. Adda raramidan na, mami. Di pa'y umay tumulong agluto. No kaya't mo atulungan da kang agluto. Saan ka nga umanungat akasta, mami? Ibagam lang kada kami itinasayaat. Nabanbanog ka nagmalmalam ang nagtrab-trabaho dito'y balay. Ita, siyak pa'y laang ti paglutuan nyo iti pangrabyan tayo. Di siya kunti agluto. Ingkalaangan agtugaw. Na, nagbastos ka nga agsasao kanyak. Awan respeto may tinaganak mo. Mami, kunakmat asya kunti agluto. Dakas ka di dayjay? Oh, anyo ti mapaspasamak dito eh. Dito anak mo, awan respeto na. Kasla sa anak nga ina nusong basong bata nak. Bayamon anili niya ti agluto. Umay ka ginanan bakit? Agtugaw ka, kat agrelax ka. Tapno di ka umanungat. Say-saya atom ti agluto, sika, Leia. Tulungan kan nga agluto, Leia. Wen man, manang? Ha?
Ay, aday nawagak agayim ko. Adda apartment ang mabalin ko apagakaran. Talaga pumanaw kan? Wanan tapno saan akanayon nga agungot ni auntie. Isurot nakmatan Ay sus, ang mga noong tanda ka. Basta, sumurutakkan ka, manang. Saanan? Awan kadwada dito'y balayo. Makaamudan Ay, naturtsuran ti panunot ko iti kauungat ni mami. Daddy, pumanaw ka nun ni Manang Shirley dito balay. Adda na biro ka ng apartment nga asidag ige pagtrab-trabaho ak uncle. Agbayad ka, Jay. Dito, ikat libre. Kaya't na ti pumanaw. Tanakaungat ngamin ni mami. Dayta ti kinapudno. Kan, uray siyak, daddy. Pumanawak matan. Ay, kadwak pa'y gayam ni ading dona. Kanya, pumanaw kayo. Sino nga iti kadwami ka ni mami yun dito balay? Kaya't may tinatal na apagtaangan. Sapay agigiddan kayo o pumanaw. Nayimpaki min dagiti gamit mi uncle. Addan di umay mangsukon kada kami inton madamdama. Kinasarita yung ka din ni mami yo, Lea? Masapul ka di pa'y, daddy. Agungat tumanenday, chay. Kunamlan asino da kundi panaw. Ha! Nagrigat samot ti biyag ita. Kitaak man no saan dantong agsubli. Di da ngamin kaya ti ugalim. Kastuya kon, kat saan akon ngagbaliw pay. Ure dagiti gagayem mo. Imadayudan, takas ti panagsasaom. Aging kay ti di kagbaliw. Inot nga umadayo dagiti tao kon ka. Awan ka di pa'y nilakay mo. Awan pay adapay di trabaho na. Apay aya. Kaya't kung ti agsublay, di naggapwa ka balay. Kat no saan sapay matanalpas di ipaparenovate da balay. Uray na, nanusa ka na. Apay aya kaya ti pumanaw ditoy. Ay, Awanan dagiti anak ko. Kastamot ni Shirley. Napandan nag-apartment. Taltalo tayon dito'y balay. mading amin terik na kamakang giti ungat. Lakaya ka una. Nasakit tinakam ko. Ay, katday ta ti paglidlid ayak. Inak itulod ni tatang ije balay daading ko, ta iso ti kayat na. Kating kalata Di na kayatan ti agsubli dito eh. O di saan laang. Nala, magwate ka nga rot. Inak pa itulod ni tatang. Ay na, nagmayat diti apartment, manang. Naulima ka talaga. Wen nga rod, makareview ka na naimbag. Kastoy ti kayat ko. Awan ti mangmangag ko nga ungat. Kan, naglawa da ito'y apartment nga ayan tayo ita. Wen manang, uray pa'y agsumba tayo. Awan problema. Oh, lakay. Apay asaan ka amangmangan? Awan ganas ko. Uray gayam na imas ti makano awan kadwam amangan. Awan serbina. Di mo kaya tadudwa talaang? Bayam dagiti pimanaw. Makapanpanaw akon. Anya? Ulitam man ti imbagam? Kasla kayat kumutan ti pumanaw. Sinaan na kon? Di nakayatan? Manipod nagdenata. Inan anusak ti panagungungot mo. Kentisan anasayata pa nagsasom. Ay. Kasla di mano ng ti panawan. Kayat kun ti sumina. Panawan nak ngagmay-maysa? Kayat kumatan ti naulimak ngaglawlaw. Kayat kumatan ti makapag-relaxak kuma. Kat mabalin mo't lata. No kayat mo agbalbaliwak. Di aramidak da ita. Basta di nakpampanawan. Agbalbaliwak kon. Tapno agsublintumot lang dagiti anak ta diti balay. Liklikan tinasakit asarita. Tapno nasaya at latta ti panaglalangan iti pamilya. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo.
Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 7 ken 8. Di mo ipagarup a masirip ka. Agbuteng kakit di iti apo, kat di ka agaramid iti dakas. No aramidam ti kasta, mayari ka iti agas, amang paimbag kadagiti sugsugat, ken mangikat kadagiti saksakit mo. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudnyo, ken biang. Anya ka dito kita agdudo mga enkabil mo dito'y salas. Di mo pakibyangan da kita, taaramatak nga agmagic. Aramatam iti kunkunam alaing mo nga agmagic. Agpabuyaak. Kat adulakit diti agbuya no madanon ti panagpapabuya iti plaza. Inton fiesta ka diti panagpabuyam, ti kayat mo asawan? Una, siyak pay lang ti kalaingan a magician. Wen ngam al-lilawam lang dagiti tao. Gapo iti partak dagita imam nga aggunay. Apay kung mga al-lilawak idakit makita damat teraramidak. Saan kit din apa nangallilaw, dyan mangituon ka iti paryok. Kunwari, ituon mo iti sumsumgad adalikan. Inton umasok, ipatug mo di tabaghem. Kunwari, saan ka amasinit. Gaputa dry ice gayam nga umasasok ti kargana. Alibtak lang ti kasapulan. Tapno da pagbiyagan. Apay ka di dagita agduduma a bulbulong. Dumaw dawat ni Kapetra, iti pagsapsapuna kanaw kadagiti nasakit asaka na. Ilaw ko iti lan atin yog, taited ko kankwana. Mayat met nga agpaiso, day ta agduduma a makaagas a bulbulong nga ilutlutaw. Makaginawa ti sakit ti saka. May mayat day tuyin ngam ti sintetik nga agas. Tasan a makadangran iti dadum aparte ti bagay. Dagiti kanu magatgatang a pangagas iti ut-ut ti bagay, ket makadangran iti kidney no kanayawn, nang runa no saan nga imbaga ti doktor. Isu nga rod amay mayat ti inluto nga agtaod kadagiti agduduma a bulbulong. Awan makadangran araman na. Addan sa manen order ni Anita. Pangagas na kanu iti uyek ti anak na. Ay, wan bakit. Mangala ka dagiti itapal na iti buko, ken barokong ti anak na. Tapno maagasan ti uyak na. Anya ka di dagitay gamyo a bulbulong, kanadapay na ikarga iti bote. Pangagas danana Anita, iti uyak ti anak na. Mamatpati ka mat ang makaagas dagita a bulbulong. Ado mo tinakapadas kat. Iso nga agorder da kano kanilolok. Doktor ayamat ni lolom. Tapno agorder da kan kuana iti agas. Pinadas damat kat mayat kano. Saan da nga agorder? No di da pinadas. May dala ko makinitatang ko Majikan na ida. Makaagas ayamat ti magic. Naglaing tupay ni tatang ko. Ado ti mahi ka nga muna. Ti amok, kat saan ama magic ti sakit. No di kat agasan. Kabalan ni tatang ko dayta. Naglaing ni tatang ko. Mabalin ka di ama magic ti sakit tapno maikat tatang. Ay katsak lang ti makabaal lamang magic iti sakit. Tapno maikat. Kunakon ka takabalam. Naglaing ka ngamin tatang. Apay nadamag mo dayta. Nakita ngamin ni Lilia. Ado ti igom na bulbulong. Kanadapay nakabuti. Order da kano kinilolo na. Makaagas ka no.
Mati ka mo ta makaagas ti bulbulong. Sana ka mamati tatang. Tilaing yung magic at ipatsyak. Ay, uwan na nakaw. Ado pa ti matgadak, kapo iti kinalaing kong magic. Manulang mat nga iti mapaglakwan dala kay Jaime iti bulbulong. Ay, puno da ita. Ang ano siya, dakkel ti masapula, kapo ta na laingak ng magic. Ikandak nga rodon iti kwarta tatang. Ay, katuwa na. Dahil talagayam. Kanya matin lutom amasida. Bulong lang arudan. Awang pa'y sagpaw na. Ay na, Leo. Nasusustansya dayta ngam ti kanayon a karne. Jacket da ita. Ingka gumatang iti karnit baboy, kan papaitan. Inton malaman tanakaluto akmatan. Jak nga rod kayat. Nasa papay mat. Ingka gumatang iti sabali nga ilutom. No apay mat adiyo kayat nga agamat agsida itinatnatang. Oho! Sida ti por a tao da ita. Ado nga rod ti bayad da kanya, hindi nagmagic ak. Di igatang iti ado na imas amasida. Agnanayon nga tadayta panagmagic mo ako nam. Kabayatan a si Bibiyaga. Agmagic ak lata. Agpabuya ak iti nagduduma a piryaan. Kaasimot dagiti ado nga al nilawam. Ipagarup da apod no analaing ka. Idinto ta saan mat. Ay, Nana Betty, si kamot ti masabat ko. Papanam ka de. Inak mangala iti bulbulong di tabangkag. Kurang ngamin ti aramiden nila kay apagagas. Ay, naibagagayam ni Anita, naibagan kano ti anak na agimmatang kanila kay mo iti inluto na nga agas. Nabayagan aday tulaang ti pagsapulan nila kay. Ti agluto iti agduduma a bulbulong a makaagas. Nasaysaya atin di ada pagsapulan ngam ti awan, Nana. Imbagkin nila kay mua, taado kano akanayon ti agbuya iti magic na. Ay, saan mat nga mo? No agnanayon day di trabaho na. Basta lakit di adda agbuya iti magic na. Addalat ta kwartayo. Adumanin ti kwarta bilbilangan nyo tatang. Sakwete ko nam. Saan ka di analaing to'y amam? Amok analaing kayo tatang. Iswa ka na yun kayo ngagpagatang iti naimas amasida. Tapnod adda alumaingak. Nunateng, ay awan Apay akay kayat ni nanang tinatang tatang. Tsaka mo. Di mo kitain asaan analaing, tasaan anaimas ti sidana. Agpada iti paborito asida tatang. Wala. Kitaan ni nanang mo. Nagkutong. Ngamdata, naglukmagtado tatang. Nang runa kada kayo, nagdakkel pa iti tiyan nyo. Mangipakita at talaga anaimas ti sidsidata. Anya manenda kita na ikarga iti babas si tabuti nga igam mo. Agas ka di manan? Order ta ka ni Lolo. Impaw it na kanya. Taitid kumat kadagiti nag-order. Malabsak mo ti babalay da. Pekin samat a doktor ni Lolom. Si kamat ti para dilibor na iti agas. Herbolaryo ni Lulok. Ado mo ti mangibaga nga epektibo kano ti agas na. Kan nalakapay. Saan akas iti maala ijay ili anangina. Uray nangina ta sigurado mat a makaagas. Uray mat ti agas ni Lolo. Makaagas mat. Anya makaagas? Di nala matultulad ni tatang ko na laingag magic. Adu pa iti kwarta na kapo iti panagmad magic na. Baknang kayo nga rod. No adu ti kwarta na ako nam. Sigamot ti masabat ko. Dr. Fake. Papanan niyo? Ay di na kumamatawagan iti Dr. Fake. Nagmayat to pa iti awag kukun ka, doktor. Ay, numan mangagasak babaan iti bulbulong. Sa anak matapay kay akas iti kinunam. Oh, manulat sa pulyo nga, di ta timtimpla nyo a bulbulong. Ay, uray sa anak abumaknang. Tamakatultulong akmat iti padak a tao. Makatulong? Abay, sino ka? May saka pilantropo? Ay, sige
Tay nakpay mangala iti bulbulong di tabangkag. Ay, wala. Ano sa niyo ti agkainaran? Adumot day tayo nalam abulbulong lakay. Ngumapay analiday ka. Ay, nagsabat kami kan ni Leo di tadalan. Inawagan nak iti Dr. Fake. Anya, Dr. Fake. Ay, nakarumot day taaliyo. Gaputa ko na daadakal kano ti sapul na. Kastamot ti pananglais na kanyak. Ay nabay amlat lakay. Adda at alagat itao akas na ti ugali da. Laisen da ti padada a tao. Mas daawak nga road. Nuapay nga awagan nak iti Dr. Fake. Saan karumbeng amasaktan? Ta iti matang ti Diyos. Awan dakas nga ramid mo. Wan matkit di abakait. Awan matilinuklokok a tao. Ken awan inalilaw mo. Madanaganak iti panpanangan yung adwa. Nagrawat kayo iti karne. Tapno pumigsa na tao Mangan iti ado. Hanggang no kanayon a karne, at damot madi nga itdan na. Sapay urain na po'y. Nagado ti kanam. Tapno di kaglulupoy. Mangan iti ado nga inapoy. Apo? Sakat inton malpas amangan ka. Maturog ka. Ay, nagpigsapay ti urok mo. Tila dildilawom. Mayat ti maturog no kalkalpas anangan. Mayat. Ta mayornos ako nada. Ay, kasanon, nooray dagiti sakam kat agurnos. Na, kauna. Nakaida ka nga raw. Di agurnos ti saka. Apo aya. Adalat tamot nakasagana nga isungbat mo. Ay, una yan. Nagpigsamot ti urok da ito yan na tao. Ay, saan nagpakaturog? Ay, huy, Leo, agsikig ka man. Diyak makaturog. Payayamang rin ka. Kay masan ti turog ko. Nagpigsa nga rod ti urok mo. Paturugan nakmat Disturbo ka, mate. Sabay mati tagdagay na ko. Mapanak man langan ijay sofa. Ijaya ka maturog. Saan matasigod ang napigsa ti urok na? Apay nga itakat nagpipigsamatan. Dito yakon sofa. Imbag dito tasaan ko amang ti urok ni Leo. Anak, ingkariingan ni tatang mo, tamamigat tayon. At dapay papanakamasapa. Agriing tulatan no kayat na. Nanang, umunatan amangan. Ingkakit diriingan. Ay, dait taman la sadot mon amang riing iti amam. Imbaga na nga dapapanan na itabigat. Pukawaklangan. Tatang, agriing kayon. Nakasaganan ti makan. Ay na, saan na sumungbat? Ingkariinganan Anyamatan. Masapul pa'y laririingan. Nagsadot kalakit din aya. Ingkakit din. Wan man langan. Nanang, umay ka ditoy. Saan matan na makakuti ni tatang? Nagpiwis matan. Umay ka ditoy. Apa yan? Anyat na pasamak. Kitaan nyo. Ay, apay asan nagkuti? Nagpiwis ano? Ingka man kita iti tricycle. Ibagamot ka dagiti ka aruba, tatulungan data. Imbag no at damayat nga umay tumulong. Sigurado ang nadagsan ni tatang ta nagdakal ti bagina. Ingkakit din anak ko. Emergency daytoy. Napasamak. Na-stroke ka. Di mo maikuti dagiti imakan sakam. Saan ka di agsubli iti sigod. Diyak ang mulakay. Hanggang sapay la kuma.
Tag sublimot la iti sigod. Sara ko makamagic. Dayta nga rod kat. Kasano pa'y ama ka magic ka kat kastamutan. Awanan pagkwarta ak. Ano usam lakay? Anya ngay nga rod. Kastamot tinapasamak kan ka. Kan, imbaga ti doktor. Ama iparit kan kati karne. Kan dagiti natataba. Awanan sirve ka tao. Makawanan na apo. Anya ka di tinapasama ka ni tatang mo. Saan mo ito narumrumwar? Na-stroke ka no, kung ti doktor. Saan na makapagna? Kunam idi analaing ni tatang mo. Apay? Di nakabaulan ama chikan tapno makapagna? Imbagak mo't dayta. Ngum saan ka no mabalin? Saan ka no mo't gayam makaagas ti magician? Ay, kastagayam. Di kaasimat ni tatang mo. Wen nga rod. Nakatugaw latan ni Jay wheelchair na. Saan apagtangsit ti basit asirib? No dikat ipaay iti apo ti rumba nga ipaay kan kuana tapno makaay-ayo iti imatang na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan? Ana itampok ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 9 kan 10. Agayat kayo asipupuso, guraan nyo ti dakas, kat salimot-mutan nyo ti naimbag. Nabara kuma ti panagiinayat yo, kas agakabsat kan Kristo. Kat naragat kayo amang ipakita, iti panagraang myo, iti maysa kan maysa. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Si kapay lang ti agluto, tada papanak po, lakay. Papanamaya. Itayan ni Manong Marvin. Iti manan. Apay kuma, katkapsat kumot day chay. Saan mo't siguro adakas no mairano dak iti kwarta, nagbanugan na. Nakababayin mo't ka ni Manong Marvin. Kanayon lang na dumawat ka iti kwarta kin ko na. Ni Manong pay ti kunam, ado ti kwarta na day jay tanagagat. Adda na talgad at trabaho na, ken agnig negosyo pay. Angam di mo kumamat kanayunan ti dumawat. Mga panunutan na asa anak ngagtrabaho. Ay awanan ti ado asao. Manulaang mo ti sweldom iti trabaho ngay. Kurang pa'y apagbiag tayo. Lumabas ang payan ti Yoli. Sumrek ka, tagkapay-kapay, Annabel, kaanakan. Saanan ante? Agkapi aktulaangan iti ayan ni Manong Marvin. Ijay, ti papanam. Wan ante, naalada ka numot ti bonus da. Sigurado adakkel ti bonus ni Manong. Anya? Bumingayak man mo, toray basit laang. Kasapulan mi ngamin ti kwarta ita. Nang runa kat adababayadan jay apuyo iji pagadalan. Ay, wan Saan mat nga imot ti kabsat yo? No adalakat kwarta na. Ni Manong pa'y ti kunayo. Saan ang maibusan day jay ti kwarta ante? Ado ti source of income na day jay. Di ka na kan Annabel matjay limabas bakit? Sa dino ka no ti papanan na? Iti ayan ni Manong da Apay kanumanain? Ammom daytan, lakay. Saan na masapula sa ludsudam? Kwarta manain ti gagara na? Wan,
Nadamag na kanaw, naala ni Marvin ti bonus na. Iso nga agdawat manan. Ni Annabel mat akanayaw ti mairanranod iti kwarta ni Manong da. Taman manumet nga agdawat ni Chona. Numapan iti ayan ni Manong na, ay kat agbisita laeng. Wano saan kat pangitulod iti natang. Dakkel tinagdumhaan da ka ni Annabel, anya. Kunaklakit din no siyakla ang tinakadlaw. Uray gayam sika. Tanwag sasaw ni Annabel, katropat kwarta talaga. Kwartang man manong. Ne, pangusarami ti kwarta aya. Adamin bayadan medya pagadalan. Kun allowance matlaangan aji ka anakam. Manuti ka sa pulam. Si ka ano, manuti ka ba alam nga ited manong? Agkape-kapay nga rod Adamat ti tinapay dita. Diyos ko man, adda manong. No Diyos ti kayat mo, adamat iti ref. Sikat ti mangala, tapno mapilim ti kayat mo. Agyaman ako unay manong. Awan gayam. Kumusta mo ti trabaho yu kinipol? Ni Paul laang ti permanente ti trabaho na manong. No siya, ag-extra aklaang. Ano sampay laeng? Tinapatag, ket adda pa kitang danam. Ay, uwan gayam. Kasangay ko inton Martes. Umay kayon to, tagluto tayo. Apay nga agluto pa ilaang ngamin manong. Mabalin mo't nga agorder kalatan, tapno saan tayon amarigatan. Lakay, kasangay ni Manong Marvin ita. Mapantayo ija balay na. Anya nga oras ka no? Itamot laang Ay, sapay at dalakad ko. Umuna kay latan ta sumarunuak to. Sa dino ay ti papanam. Itayan ti kumparek. Adala pagsaritaan may. Agawaam Wen ka di. Amang numarabyan ka manan ijay. Saan? Mabiitak lang kunakmed. Adala na pataga pagsaritaan may. Siguraduam amapan ka ijay ang damanong. Ta saan akong nagluto. Italaang manen ang nakita ka, Chona, kaanakaan. Wen anti, taadumot ti pakakumikumak. Huwag nga rod. Manmano nga umay ka dito'y balay ni Manong yaw. Saan akas ka ni Annabel akanayon makita nga umay dito. Gagangay na anti, tinapatag kat nasalun at tayo amin. Huwag matkit di Huwag gayam. Sa dino ti pagtrabahuam ita. Banbantayak ti pwesto ti kumarek ijay palengke anti. Ay, nasayat no kasta. Tapno, adamot apang gadam. Wen anti, anusan ano anya ti adda? Tinapatag, saan ka mailumlom iti utang? Narigat, no adda utang mo, balasang ko. Nakunayo pa'y anti. Sakit ti ulo no awan tinamnamaan a pangalaan iti pagbayad. Anya manan dahil ang supot mo bakit? Kit-kita akarne. Ay, unay kan. Nakababain ka na iti kabagyan niyaw. Anya ko mati nakababain. Kat binayadan mo't ni Manong dagito'y amakan. Kasanonod na dagiti saan pa'y anangan. Ado pa'y tinabati amakan. Agkalintigan ka pa lang. Saan anasaya at tikas na nga aramid bakit? Uray pa'y kabsat mo ti ag-birthday. Nakababain latamot Di kakit di agyaman. Tada pamigatan tayo. Saanan nga isupay amagatang. Ay, jak amokin ka bakit? Napos kulauna yan ti panagrup-rupam. Agulimag ka man tita. Tinapatag, saan ko at tinakaw dagito'y amakan? Dayta ti panunutom. Adda ka din supot mo amakan, Chona ading ko. Awan manong. Ne, mangisupot ka matan Ay, saanan manong. Nakababain matkan ka. Anya ko mamati pagbainam, kat adumat tinabati amakan. Nanganak mat itayan manong. Ala, mangisupot ka kit din. Sayang day tano saan maibos. Ni manang Annabel ngay, adda inyawid na. Wen, imunaan ang isupot itay. Ay, nakababain manong. Mangisupot ka kit di. At damad lang ni Auntie Oli ijay.
ti marikrik ng ayamanong. Kimutong kamat. Agkakapsutak nga rod ading ko. Kat apay adi ka agpa-check up ngay. Kasanon, no adagaya man na dagsa na sakit ko. Kat tapno masigod ano addaman. Diyak pa'y kaya timatay ading ko. Ala, agpulis ka manong. Kuyugan kang agpa-check up. Saan ang Chona? Ay namanong pangaasim. Saan ko maanatangkan ti ulong? Kasano ngay, no kumarkaro ako mapsut ka. Anya laangan ngay ti ibagadag iti kalugaran tayo kada kami akakabsat mo. Anya ti imbaga day di ospital, Chona. Anya nga ti sakit ni Manong yaw. Agsasabali mo't ti findings daan ti. Kasano nga agsasabalay? Ti kunada ididamo, diabetic ka no. Idi kwan, TB ka no gayam. Anya? Kaasi nga rod ni Manong anti. Kumutkutungan. Kasano nga yan ti trabaho na? Awanan saanan makatrabaho, takas jay mo't ti kasasaad na. Masapul nga agpaimbag pa'y anti. Anya ti imbaga ti doktor kaanakaan. Saan pa'y mabalin arumwar ni Manong yaw? Saan, Uncle? Masapul nga obserbaran dagiti doktor. Tapno maamuan danoan niya ti husto ang sakit na. Anya? Masapul ang mabantayan manan. Kaasimat nga ron no kasta. Adagaya man tirikrik naan na. Ngam no apay adi na mimbagbaga. No sa anak pa'y anapan ijay balay na. Saan pa'y nagpa-check up, Uncle? Anusan yung nga asikasun ni Manong yaw. Barang agimbag pa'y. Imawag ka mo, Chona. Anya ti bagam? Manang, mabalin ka di asikapay lang ti agbantay dito ospital. Anya iya ti imbaga ti doktor. Saan pa'y makarwar ni Manong? Agkakapsut, Manang. Di nakabailan ti bagina. Sapay busy akmat. Nagadoa pa ka kumikumak dito. Uray may sangal daw lang ang kumamanang. Ano sampay laeng? Anya? Kas na ko nakitayan, busy ak. Kan may sa, saan ko nga amo ti papanak dita? Amok ayan o sa dino ti ayan ni Manong. Nalakalaang matagsaludsod ka dagiti security guard. Si kapay laang ti makaamukan kwa na. Awan oras ko. Kan saan ko nga amo ti ayan na. Ni Chona ka di dya imawag, bakit? Wan lakay. Anya nga'y timbaga na. Numabalin, kat siya kano pa'y ti agbantay, ija ospital. Anya, ni Annabel nga'y. Inawagan na kano ng busy mouth. Apay nga'y akas ta. Sabali mo ti ugali day jay nga Annabel. Idinapigsapay ni Marben. Kanayon amapan di tabalay na. Itaan na ospital, ti kabsat na. Kaslaawan mo ten bibiyang na. Manmanon nga agpakita. Saan nasayaat? Tikas ta agalad ti may sakabsat. Ngamsan mo't amabalin apilitan tayo. Anusan tayo pa'y laang tagbantay. Kaasimot ni Chuna, no iso tinamnamaan tayo. Kumusta ni Manong Marvin? Adapay lang iji ospital. Anya ti sakit na aya? TB kan diabetes samot. Isumot ti bagbagada. Apay adi mo sa rungkaran. Kit-kita ang mga trabaho. Kat, anya ti planom? Kaano nga agbantay ka mat iji ospital? Kaibagbagak laang abisi ak. No kayat mo, di si katimapan. Di ka maasyan iti kabsat mo? Di ka man agpakalaing si Kapul. Nalakaya ti mga sikaso iti agsaksakit. Ano sam takabsat mo day jay? Iparik namat ti panangipatig mo kenkwana Nalipatam samot na iti tulong na iti pamilya tayo. Nangro na iti panagadal ti anak mo. Si kamanan ti mabati di ti ospital, Chuna. Wan anti, ano sat? Ni manang yu Annabel ngay nga men. Mabain akon amang ibaga. Tatunggal umawagak. Busy da ka no. Ibagam ken Annabel. Tatangdanak no umay agbantay. Ni, saanin manong? Siyaklatan ti agbantay. Alaan nyo daytoy.
Auntie Yoli. Ha? Ay, saadan ka anakan? Isupay a pagplete yo. Ay, saanan. Idulin mo kit day. Inayon mo iti pagbayad mo dito ospital. Ang mga nudakkel ti bil mo. Agyaman ak unay ititulong yu kada kami iti kabsat ko, auntie. Awan sa baling agtitinulong no di datayo matlaeng. Manulang matimay sa aldaw ngay apan nagbantay ko no bilang. Anya ti ibagam, Uncle Baldo? No nawaya ka, kat sarong karamat ani manong yaw. Makauray day ta, Uncle. Tulungam ni Chona akabsat yaw. Tapno saan akaasay. Agbantay laang mo ti aramidon na, Uncle. Laang. Ay na, narigat matlaang ti agbantay di ospital. Mapuyat ka. Makitan to, Uncle. Itaas ibibiyag pa'y ti kabsat yaw. Sarong karan yaw kamamag. Iparik na yaw ti panagayat yaw kankwana. Itaas ibibiyag pa'y. Amumi day ta, Uncle. Katkas na kunak itayon, makitan to. Sana balay tadamot ni Chona ang mga sasikaso kankwana. Idida kayo ti agkasapulan, kat tinulungan na kayo ti kabsat yaw. Ita ngay sumat ti agkasapulan, di kay kumaagbalay na paidam. Panagkunak. Kat saan akon nga agbayag dito'y lubong. Di ka agsao iti kastamanong. Adda ka asi ti Diyos. Uray kayat ko pa'y ti agbihag. No saanan nakabailan ti bagik. Kas na kun akon manong. Adda ka asi ti Diyos. Patyak asaan na tayo abaybayan. Amok mo't. Amok asaan akon nga gimbag. Ni manong man. Alamangan kakit di. Tapno agimbag ka dakos. No anyaman ti mapasama kanyak. Sika ti pangitalkak iti balay ko, Chona. Manong di na kumamat ang awan na kasta. Pudno ti bagbagak. No maipapan iti gastos ko dito'y ospital. Kan kwarta magastos para iti lamay ko. Adda ti savings ko. Awan pagparikutan yo. Manong. Lain pagaro papanawan na kamin, Manong. Nabanugan ti bagi naman. Pakomplikasyonan ti sakit na. Gapo ta binaybayan naman. Sabay lang kumatamakmakawan na kadagiti nagkurangak, Manong. Nagbali na ka man naging bubukod a kapsat. Inururay ni Manong no kaano asarong ka. Ngam di ka pulos nagpakpakita, Manong. Ba nagapagbababaw ko na itaanin ko. Naladawan, Manong. Ngam amok ang napakawan na ka ni Manong. Sipod pa'y idiubing tayo. Kat man nakaawat ni Manong Marvin. Saan nang aramid niya gimula iti sakit tinakam iti kamsat na. Naitabo na ni Manong Marvin. Apay akas to eh. Nagdagsan tiriknak. O bakit? Ada ka di parikot? Okay akla ang lakay. Madlaw anak sang sangit ka. Diyak ngamin malapdan ti panagtagtagdag iti luwak. Tunggal malagip ko ni Manong. Awanan ti kabsat ko analaka amasit kan iti tiyempo ti rikat. Anyangay nga ron. Saan tayo matatanggal ti biyag tayo? Tilang bidot mo. Awan ka kanang iti tiyempo kasapulan ni Manong ti tulong mo. Nalaos ti panagbabawi, lakay. Naladaw na pa nagbabawi. Awanan ni Manong. Pimusay adi na narik na ti panangipatig mo ken kuana. Makunkun
konsensya iti naramid ko iti kabsat ko. Ita, singiran na kan ti konsensyam. Talaga ang narigat akalaban ti konsensya. Bakit? Tinasantuan na surat, isuro na ti panagpipinatag, panagiinayat, panagrespeto, kan aminan anasayaat akababalin. Dayta ti pagayatan ti Diyos Apo. Kat agtungpal tayo, para matla iti pagsayaatan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.